a unaupa pasal nei duhloh tu Saudi Arabia lalfanu tura chungthu an rel chu Isua na chhanchhuah dan kumsom ni pariat mi amira e Saudi Arabia lalfanu chu kumsang ni som pakwa September ni riat chuan ama shengtu apa ngein turin chungthu arel saka lalfanu ni in hausak na le thilti theina kar seilian ni ma se hemini hian a unaupa pasalata na anei duhloh avangin turin chungthu relani a hemi nuwa thil thleng hian engkim mai chu athak danglam vekani amira hi riyad pelesa kumsang khazakwa somkwa pakhat July ni puilain chuna alo pianga ani hi Prince Abdullah afanu pathumna ni in Saudi lal chung ka member ani a antet lai chang to in marble chhuat lal in ro puya an seiliana chandelier moile ro pui tak tak omin chia hlo te po an nei hnem hle maya amirai room ringot po hi mitam tak chen na in ain aliana ni Paris atanga an le nau telemin akhata Milan lampanga changa thom no design changkang tak tak tenen a room hi akhata ma se a in fiam pui man lo kuran thu le hla ngai to in a hun tam sok a manga jing tin chuan varjiana tong trai tura ko na adong thina kumsari mi ani chuan tong trai na chinga chu nal takin athiam to ani a private Islamic tutor ming chu ustada mariamini in jing tin farch tong trai zo aron kal thina kuran bu copy hiron keng thinin tiang ron keng boka amira itong chiar dan diklo chu azertir thina ni atet lai kuran buri zong chu ala shereng theya a unau nu te zai chu zombe thinin an private study room a chuan thule hlathiam masazok ni in chu in anin elve thina zailama in elna nei thin bokin henga te hian chakchanga nei ve thina lomana apa chuan France perfume emo clear man to tak mitam tak kum khatlo ai po to ape thina ni Islam chu an sa khwa chau nilavin an borak hip tel thin ani ba ka an ni tin nun kai shruai tu poimo tak ni telani kumsom pani mi aron ni chuan abaya dumle nikap muslim mai chethom na dum chu an chung ko omna an chu asana piangin a have chana a in chuang hle maya chu thomno chuan a za omna po ahum him tha in asia a an pathian ala achoi moina le an zol nei Muhammad ta nupui te thu zomzel ni in asia ani thomna dum atak satuam tu an mei che thuam chu atan chuan dikna entir tu ani a mei che tam tak thomnu pa ngai ha thin te chu amita chuan ala thu oilo ani ba ka angai sang lo em ani anu princess nura I chu apasal atong ma chuan atong chuak ngai meu lova pele sa chuan hlimthla moi tak anga kalkwal thinin za takin ain thuama mi pati khom na chuan tong lavin alo ve thina an sa khuzir tirna anung changmoi chu azom thalle maya afanu te pon anung chang an entun nge abe se ani afate azirtir thindana chuan meichhia te tan choi moina hlutak chu an pa te thu oi ani thu le chumi zo an pasal te thu oi ani thu asoi thin ani ala chuan meichhia te chu mi pa ven him tur le kai shwai tura asiam an ni thu war takin afanu te hi azirtir thina hetia mi pa te ma a in pha nyam taka hi an pathian an choi moina ani tel bok ni in asoi fo thin bokani heng zirtir na te hi amira I chuan anial boy ngai lova a chan chu dan zom tur dang asia chuan lo wangni inalang sumin alei thei ang chi chu anei fai kim veka ma se asia lo chu jail tang ang mai ani ti chu ni anlal ina hian room zanni vel omma se man an phalchin ba kan dai thiang lawani private jet an neya ma se uluk taka mi pa te ven himna hnuaya an mun thlan sa a bak an thlok theilo lunglua chei moi tlereu makta duai tel manin anin cheya ma se an thom na du zong an thlang theilo sumin atlin san thei angber zirtir na thaber an donga ma se an shiat phallo chin siam sakan ni le a Islam sa khu chan chin hlui bak history subject a an zir phalani lawa science subject po an sa khu zirtir na kal thei chu nol vek ni in literature Islamic poetry zirtir an nile ani
internet chu khotaka phalchin ne siam ni ma se khovel dang nun bo ruak chu mo fu chang an nei ve chin boka an digital supervisor in chungte chu alo mo chuan a block ngal zela a u naw nu te pasal nei chu do an thlang ngai lawa a u te kal sang ta chu thlir liam ve mai thin bokin Fatima I an u naw zing upa ber chu a ke zen mi pa voi khat chau ala mo nen kumsom pasari milek ani lain in nei tir an ni a u te in nei ni chu la sherengin a u in gold rong thuam a in bel lai te a u nui mel te a pasal te ina a loi lai te chu a hre chuaka hemi nu hian a u chu kum khata voili an hu ve thin ani a pasale mo a pasala chung te nen mo an ni thina a u chu a ma anglo takin angoi choi to hle maya a u naw nu pakhat zok a u chia leila I chuan ama ai kum somli vel upa sumdong mi chu pasala anei ani anin nei lai hian anaw amira ibeng bula chuan phunru in ama an vuina ang maya angai thu a soi hiala heng in nei na te hi hlotlin ro pui tak ang maya na sataka lom ani thina hei hian an chung ko din hmun chu politics lam thlengin ati chak le zwal pha ani achang chuan amirai chuan internet kaltlangin mei chedang ma nia kar khalte an thu thua khosata te baka an du dana in chei te chu amuro ve thina an ngei dan wan tlang ma a an soi theya an pasal du zong an thlang theya heng te hian aril ro chu ati buai ru thin hle ani an sa khu zirtir na thlir na atang chuan heng mei chia te hi zirtir na kal swal wang an ni ti in zirtir an ni thina heng mei chia te nun zalen lu tuk hi an tharau saltan na mai ni angin zirtir an ni boka ma se an mit menga chuan engemoni a oma khovel nunan man dan en chuan amirai thin lunga chuan kauna soifia theilo om pha tatlat mai he zone hi mani in zotin engtika changchia nge mezalen inilo ti in sha chwa ti chu aril ruwa alo langa atan chuan har chhuahna te po ni inalang engwanga a hwana kal tura phalna dil ngai kher nge ani te te au ki chu an chung ko member ni lo mi padangin an she tura ni lo ti te amumang chu a unaupa te mumang aya omze nei lawa ngai ani na chan te chuan aril ru aka phle maya an pathianin taksadang mei chetak sa apek wang maya chutia achunga thil thleng bik ngai to ane te chu atan hlo omangai na anei tho boka aril ro tang chuan peibo atum wat thin ani tung trai na le Quran recitation te chiarin he ngai dan te hi peibo atum ve thina kumsom ni panga ani meu chuan anlal in dana chuan mei che upalutuk ani to a ake zen le thian tam takte chuan nupui pasal nei de vek to in apa chuan in ne som na tamjok chu alo nar 5 vek zela a chan chu afanu engma ashil ngai chuang lem lo aruk tak chuan ama chuan theinghila an nge sak tok lo ni te na injing thina nula ring turin an du ani aring hiala hei hian an sa ku zirtir na lama insorbing turpon apui baka Islamic scholar ni tepo aswang to achinin me chinau pangzok terin na thule la zirtir chu achak ve hle chinani heng aswang to naram te hi tha ati em awangin ala chuan ati hlotlin sakdu mai aring hiala apa chuan an tana politics hun tha rem chang ngak ti reng ring ngai lawa ala nula reng chu an nge saklo wanga ngain hun rem chang an ngak ti reng a shelo atan na mun nuam taka chuan tongtrai na thole la te zirin a khosa zui zela atang hlen don ti reng ring phangai lo September ni thum gum sang ne som pakwani in apa private council room hluya ko ani a helai muna khian chung ko thil poimo anrel thina room chu frankincense le rim tui man to rim nam hle main Persian carpet te chuan marble chhuat chu an khua cushion te chu uluk taka in rem bialin apalal thut thleng lam chu an hoya curtain cha tak te chuan chunni eng tamjok chu an hlia a daihlim hnuaya chuan pa chu a thungoi renga zing tongtran thuam war chu ala harenga apate faizula le a unaupa upaber fazala te chuan apa chu asir ton tonin an thut sila an mela tang chuan engma arin hria theilawa
chutia an mani a hmu vele chuan amirai chuan makti in chhungko in hmu khom na pa ngai ani lo ti a hre thiama an hnam dan mawi chu zawma apa chala a fo sak nu in a thutna tura an tia chuan a thunga la chuta an ngoi zui renga apa chuan a o an thiana he ori hi a tet lai tanga aza em a hlo em thin ani a chungthuah chuan a o chuan thu nei na keng tel ti alang chiang em maya chuta le amira kumsom ni pariat mi ilo ni ta a ala chuan mel thatna te fin na tele lalthisen kaya piangin mal an som chi a he in lalfanu ini angin I duty te iti angai ve ta ti in apa o chu cholzevin amirai meta tak chuan ena ikezen khalid rashida chuan nupuya ta na nei cheron dila kan chungkwa chuan kan lo rem ti a in ne na contract hi thakhat no sign turani ati in apa chuan amirai chu ashila amirai tan chuan room chu avir moi hi ani bera chu thu chuan a thong hle maya khalita hi a unaupa chan ve ni in apa nupui pahni na fa ani a tetlai tanga unaupa tia a ko thin ani ba ka anopan lai hun tamzok chung ko chai khoma te anin muthina khalita hi kumsomli pangami ni in nupui po pathum lai mai anei to a afa te po amirai ka zendang ti ayin an upa hiala anupui ni a afa te pa ya khum in trom na te ngei to ana chuan amirai itsu atiril ruha kher maya he in nei na hi thil diklo hul hwala ni ti amirai chuan a heilo chuta apate manzo chu rontrong chhuakin he in zom na hi an chung ko ta na that thule Eastern province sa thunei na an nei phana turni in asoya khalita sum don na le politics sa anin kung kai na te chuan hun lo la om tura an tha zel te ta na hun tha asyam sak tur thu te soyin Islam sa khodan le an chung ko kalphung in zom na ni thu asoi chuta apa chuan chungthu tho chu asoi le a sum don na na rem changa mana tum ti po hria thei in nei na chu thlanni nuwa nei tumin anin buat saya khalita chen na damana amirai chu om turati ani a anupui palina ni turin an fa the chuan role hausak na engkim an ro chun don ba ka an chung kwa chuan ven himna le economic samazon na an nei tur thu apa in han soi chuan amirai thinlung chu an em maya a ombor chu dil tui chung langa vur khal ke ne na te khin bera chutia an man ruwa ta na an mang mai le an thupek pom tura ama an ngai na chu amirai chuan harsa ati hle maya auki thiamang tok chuan chongchhuah tumin kapa ma se anti chu apa chuan akutalo phara asoi zum ma in angoi tira amirai chu engma soi ho tur om to lo thu ashila apa chuan an pathian ala rem ruat na le an chung ko rem ruat na ni thu asoi mak mai ani an pathian ala chu pasal thataka pe ka wangin lom thu ala shil tur thu ashila apa o jang chuan afanurem ti na chu apoi mo berlo ti achiang ani amirai chungril chu rumin he thil hi adik lo hul hwal ani ti ngai to na ane ba ka thil dik ni thein a she thlot lova mishing dik na chanvo ra be na ni in angai nget latani Islam sa khodan chu thale filfai ani ti zirtir na a seilian ani a ma se chu ruma amma hun adu thlanna til mi alwa anrel chu athin lunga helnaron intranin asia a chuti lai tak chuan a in rin lo lain huai sen na athin lunga tang aron chhuakin apa chu amita tak enin atet lai tang po a ati ngai reng lo thu pakhat engkim thak danglam tur chu asoita a ai ti in a chang ta ani room chu are thap maya apate chuan aka ang huaw chung hian ena a unaupa la chuan makti mel takin a in bok apa nui mel chure in thinrim melin thlaka tuma reng chuan chu thu asoi chu anlo be se phak lo ni perin alang apa chuan engmoi soi kha ti in azot zuya chuta amirai chuan kapa kadu lo tia changin khalite hi kanei theilawang nei kadu lo ati a o chu chungrila azam na sat ngai twa chuan a fe in a fel faya a kutero a khur thung
an chung ko dan an nam dan an sa kho dan bo chia in ngai dam thei ani talo apa thu pek chu athu nei na room nge ya chuan anara chuta apa thin rim ang chu ala mungai reng reng lo apa chu ading thuta a chair po chu hnunglama atol sondora a thin rim lutuk chuan amirai thu oi lo chu an khum chiam maya an chung ko zom na ti bor banga apua chuta apatian lo chun zomin an pathian thu nu le pa te thu zom chung chang ron sui lang ve bokin fanu thu oi lo te chu shem hunat la turan ni thu a soi zuya a unaupa la chuan mani masial le memol pathian thil pek pai bo anga pu in alo an khum ve boka chutia an khum lai chuan anuna alaton ngai reng reng lo thlengin buaina achok chuak ti in shema se a oma chuan dikna du na mai a al ani bera a hnu ni rei vak lava po boruak chu asang chun zom zela an sa khuthu jiak mi te chu lal ina ko khom ani a apa thu anial na chu thu oi lo na mai ni lovin an sa khodan do dal na lian takani thu an shil fi a hadit chung chang an shila fanu chuan an pa te thu oi lo chan chin ni in an ta na fanu chuan an pa te thu oi ho chan chin ni in an tan van rama in hon thu le an pa te thu oi lo ho chu shem na top chin nei lava sheman ni chin dan an shila anu po chu alung oi chia lo apa anial na chuan an chung ko mei chia ho zong zong chu zak taka asyam thu asoya anu te po amirai ruma ron kalin an ta na mi paruat te lom taka an pom thin dan le nun hlim na an nei thin dan te chu ashila chuta khalita chu amira I thlem turin an ron hruai le a khalita chuan aril ro thak the an ringa khalita chu amirai pula thu in adwa dan turte anu puini chuan aza thiam dan turte soin a thlema amirai la chuan a unaupa sakor chung chuan zirtir tu angba kin alo en lava atet laya chung in mukhom na akal ve thin a unaupa a ko thin pasal nei chu atum lo bur ani amirai shiat lo chu anar na tongka chuan apa thin rim chu a chung terin phak ba kana sa in ain tan mek ti chu ni a atana thangkam angma in achunga pik tial tiala apa thin rim chu engtiang takin nge akal thui don a hre chhozel don ani apa thu anial na tanga ani thumni chuan lal inveng tu te chu arum kong kabula an rondinga security pa ngai nui mel an pu ho lova mel dur le nel omlo mel takpu in an loading hloma an kut chu hnunglama anda in an ding khong tlata amirai zalen na room chu jail bang angmai alonita a tlailama pangpar huan fantuma amirai kaltur chu guard chuan alu lo thingin tongka a soikher angai lava house arrest ani chu achiang ta a hemini chang hian ama chia hlo ngei te po in an kalvo sanani kumsari mi le kani changa asam phya chen tu fatima I chu amirai roma kalin athom no te ron peka zoite chongin amirai chu biakan phallo thule khoile puipo an phallo thu a shil ru chewa chutia in khungshan chu a shiom dana dang hle maya mishing tu ma abiak po phal anilawa ama puyemo biakema po phal nilavin a unau nu no pangsok po in atlo an phal saklawani tukvera tang chuan po na a unau nu chu a thlir thei shama a unau nu arum lam hoiron trap chu azuk mutheya eitur la an petlem tial tiala beram sa thei chi sang sang le eitur tui hnai adon thin chu dong to lovin changthop satlia le sup dal takemo tui chete chau ni khata voi ni te pek ani to a thil om dan chu achianga shemnan aril tram na chu mangtang kain aril ro min sakan tumani bera September ni chari ni in apa thu anial tanga nilina aloni chuan lal ina ro rel ni ina chuan shruaya ni a he chamber hi amirai chuan an chung ko thillom lai bakin ala mungai lawani churum chu Islamic Tribunal angmain an lo thak danglam hi ni in thinga siam thuthleng te chu an lo rem kwala chuta alaya apa chu chief judge angin alo thu a apatia a una pale an sa kho pa pathum an minga shat lo te chu anom ve a boruak chu asangin a topic thak ati hle maya room lai taka chuan amirai chu din tir ni in
upa pakhat khabimul var chuan a chungthu an rel na chu classical Arabic changin a chiar chhuaka a thu chiar chu ceremony thu te po angma a chung upa an man tama wangin amirai chuan a hrethiam meu lova ma se om zia chu a chianga apa thu oi lo wangte an chung ko za na athlena wangte an sa khodan nu le pa thu oi le in nei na dan abo chhia ta wangte a thiam lo chantir ani na chu ani a he thila hi chuan lawyer anei lova advocate anei bok heklo ama chantu te o ka sha tur om lova a thiam thu soi chwa atum ve te chuan dem na chung kam bakin chan let na a mulawani upa te chuan an Quran bu chu an chiar chuak zela an ke siam sak chu namdan anga thiam lo chhanna ni berin fanu hel mang anga en ni in khovel chang ka nein aril ro ti boy anga pu ani a aril ro chu kong dika shwai le ni se ti in he achung thu an rel na hi dar kar khat atling lova an thu puan hi ruma amirai lu ve ma a an lo rel fel vek to ti achiang ani apa chuan ding in thu asoya an chung ko dan za lova amirai chu apuang ta a amirai chu in siam thatnan ni sari hun pe kani a in nei na chu pom ngei turin an hril boka chuta alanhar zel ni chuan an chung kwale thisen in thla chhona dan ati borbana wangin na taka shem turati ni in chungthu te chuan amirai chu atilungai hle maya apa nge adara choya notilem le sak thin tu chuan a unaupa pasala anei duhloh wangin thi turin a chungthu arel sakani a amirai anti hlumna tur hi September ni sompanga anei tura ruat ni in ni sari chung chu thile dam in kar thlang tur hun pe kani a aruma chuan karte chuan an shwai kir le a an mela chuan ama hanle nat mel ompo anum lem lawani arum anopan te ta changa munnuam takni chen chu atan chuan thlan ang mai lo ni ta in tukver te po chu pon lama changa thir mang hung vek ni in a phone a laptop le khovel pon lam abyak po thaina te chu da bo sak vek ani a ale khabu te Quran bu a copy te le kuta azya le khabu te chu chu sak ani a zan te chu reyati in shom ati theile maya muthil ahar satpa ka aril roha chiai buai chu au chwa chang anei thinani athil e atuilo ba ka ataksa chuan atwar hle maya chuna chuan ati tur shelo lutuk chu arum zaw zong te ate kwal thina mekalam hoya chungtrai thinin ate tlai changa Arabic chungtrai na asiat te chu acham chuak thinani mase atan chuan heng thu te hi thu satlia omzinei lo ang mai an ni a khunge ala hi kamang an ber lain engwanga ngoi reng nge ani kamamo ber hun la hian ti chu aril ru ni in kumtam tak tung trai na na lo man to thu te chu atan chuan thu ho mai mai ang an lo ni ta a be seina limna le kai shwai na thu engma an pelawa rin na chungchang an soila chu omzia na hin a sheto lo Islam sakhwa chu sakhwa dikani ngai chuan ring tur en kol seilen ani chi a engwanga tianga nun ron na hi phalnge ani ti te chung ko dan chuan an fanu tha a phal sak tan te chuan amirai ngai tuana article thui hle ani September ni som pathum ni in ama anti hlumna ni chu ni ni chawin adang to a zana mu theilawa cho ai thei heklo chung trai na in athlamwan lawa chung trai adu to heklo ala chuan akal san to ni in ain shebera achung te ama mangai tu te anga alo ngai thin te chu ama ti hlum du tu te an lo ni ta si arin na le be se ne te chu veivut ang lek lo ni ta in atet lai changa arum chu athi na tur chamber alo ni ta si a beruk na tur le tlan chiat na tur reng anei lawa chhantu tur reng anei bok heklo heng anuna hun thim ber te hi eng tak tak amu na tur ani ti ashelo mangaya mishing te mangai na ai na sajok chu amu chuak don ti reng aring ngai lawani September ni som pathum zana ni a ama an tha ni tura ruata tanga darkar somthum paruk chau ani to a aril ruwai roi le kongjong chuan sha chwa anei ta a miriami ashe chwa ka ani hi Filipino mi an identify tu ni in
an lal ina hian kumsom chuang fe lo thok to ni in kitchena anom lai ten miriami chuan hlasak thin nei thina hei hi amira in ashethiam ho lo chung hla te chuan islamic na sit ain remna le muan thu an king thazok si a voi khat chu amirai kumsom pangami ani lain chuna chuan chung hla te chu aumzia miriami chu azota miriami chuan zakteu tak chung le zoi tak si hian Isua hla ani thu shil ru in Isua chu a chandam tu ani thu a soibok heng thu te soi chwa hi Islam ho ina chuan phallo bur ni in thina hial thlen thei thilani a ma se chu chuan amirai beng aver thlat mai peka thlai chi aruga tu angmain amirai ril ro a chuan a chama miriami chuan Isua in mi zong zong a hmangai vek thu chu alo shil hini in mi chan hele wak vai be sei tur nei to lo te tan be sei na ani thu a shil boka amirai chuan an chia hlo pakhat sara I thu soi a hre chuak boka sara I hi Ethiopian nu ni in an private quarter te fai tu ani Saudi Arabia lal ina hian kumriat zet a thok to a ma se apa in Christian ani ti a hria chwa chuan a ban ta ani ma se chung kumriat chung chuan amirai bula thil soi anei thina chu chuan amira in Christianity ain dan a thlak danglam vek mai hini in pathian fapa mishing te tan anun hlan tu chanchin chu a soi thina mishing te thi aya thi in chu pathian chuan meichhia te chu ahum hal em maya a hmangai na chu thoi wanga don ani heklo miswal te hmangai na chu ni in sara I chuan alo shil ru thina ni heng thil te hi Islamic namdan le sakwa chuan phumbo angmai ni in sara I beidong chuan atopa a hre chuak le a amirai chuan Isua chanchin tlem hriat nein meichhia te tan in hum himna ni dan chu a hria a saltang te zalen na petu ani ti a shebok September ni sompali alo ni chuan a chungthu an rel top ni chu alo ni ta dera heng thu a hriat ngai lo makati em te hian a ril ro an lo ani em maya an Islam sa khwala chuan Christian na chu hlau tur le nar turin azirtir si a sa khudik lo le ala dan bo che sa khwa ani ti in an lo inzirtir thina ni ma se tan in tangin kumsom ni pariat zet alo choi moi to ala in a thla thlam chu amira I chuan engkim an lo zirtir thin chu do thler ani rin hlel nei na khatta ani hun chu kalmuang hle in a hria a ala bula chuan voi khatal tong trai atum le a Arabic tong trai na chu cham le in ceiling te chu alu chunga lungpui ni mai in a hria a tong trai na chu vanram thleng zo lovin alo dang thin ni ten a ringa ala ngoi reng na chu a re hian re hle in a sheboka khonge a ming voi sang tam alo lam thin pathian ngil nei na chu a om ti in a ril ro a boi hle mai ani khwa athim chana atan zan nung ber tur chu a in tran lal in chu a re hle mai ba ka ama veng tu te gar chho hun bi neya in duty chok thom bak chu sha tura nei lawa a khumbula sana te takte chu enin zandar som pakhata chuan darkar som paruk ai tlem chau aboral ma in huna nei to ti chu a hre theya a beidong lutuk chu thingthi in chu hun be chebo taka chuan amit tui chu abianga luangin a taksa chu a khurna sa hle maya thu ala soi chuak ngai reng lo chu a soi chuak ta a chungthu te chu a thinlung chung ril bera tangaron chuak ni in a room thim taka chuan Isua ming chu alam ta a amirai mang ang chuan o Isu atak takini chuan an soi anga mishing te mangai tak takani chuan khongai takin min chan sham te I chanchin engma hriat kanei lawa kan chia hlo te min shil ruk tlem te bak I chanchin ka shelo ibula tong trai tan tur po ka thiam lawa ka tong trai na ishipa empo ka shelo ma se naktuk hian ka thidona ala chuan min kalsan to a Isua iom tak takani chuan mi chan hai te tan iom tak takani chuan khonga hin min chan ro ti in amirai chu atong trai ve top mai ani pathiana hriat ngai lo ngen chuan a tap chiam maya a beidon na zong zong chu a phor chuaka chumi hnuwa thil thleng chuan amirai chu a khoi hle maya chutia atong trai chu nu chuan a om bor chu aron luma alung bula changin in chanin
atak sapum pui chu afan chuak veka taksalum na nilovin chulum na chu hai thai ani heklo mu thailo kuta kwa ang mai hi ani a mangai tu kwa ang mai hi ni in chutianga mangai na sa chu ala hringai lova anu na avoi khatnan mangai pum hlum ni in ain sia a hunrei takhlo na in alo tuam na chu atuiral ni mai hian a sia a chungril thlamwan na nein kumsom ni pariat set islam sa khwa abiak nu in chutiang reng reng chu ala tong ngai lawani he thlamwan na soichen lo adon hi an sa khwa changemo achungte changa adon nilavin khovel le university chu wanram ni vek mai hian shiat na anei pha a hetia arum pum pui mai chu thlamwan na akha lai hian abul omve a mu thei si lo omin asia a ma se chu a hre thei si chu room thim taka chuan abula omve a omin shiat na neya chu mi chuan anat na zong chu sia in atana chhan ni in asia a chuta chia chuan Isua Krista chu atak takani ti asheta ani atong trai na chu Isua in aron changa abe seina bo taka chuan aron puini in asheta a chumi hnu dar kar liama chuan thilmak tak asoifia thelo chu thlengin pona ven ani le atuka ti hlum turani chu a hre changmang to lova thamwan na in arilru akhat liama thil thleng tur oma shiat na anei ba ka a ai o tur oma shiat na aneya September ni sompanga jingdar thuma chuan ama anti hlum ni tura chuan a pindan kongkhar zoi tia ke kri asia a chu veng tu ti om chunga thil theini in ashilawa tuma chu ama tlo phal an ni silawa tuma chu lal inakal phal ani bok silo chuan tuma chu arum neya zanthima an kal theipo chu arin om silawa uluk taka ven tlat ani si chuta kongka chu haider theilavin kik ani le a alung phurang takle phurna khachung chuan amirai chuan kongka chu apana kongkhar thinga abeng ando chuan o kisha chin ni om takin amingin aron kawa Princess Samira Fatima ikani a Isua in chhanchhuah tur che in itan min ron tirani ati tammaya Fatima hi an in enkol tu chia hloni in nireivak local ta a an ban tir zingami ani a maselal in ven himna khau tak chu aron paltlang vekani si a kongka tang chuan zoite in aruka Christiana ni thu Amira e ashil tela Amira in chutiang polan chuma ka ti hle maya Fatima hian chabi arukina nei ba ka thakhat vel alo in puat sai ruto hini in kongka ahong chia chu Amira chuan limhmel puchungin alo ena henu an chuat not faya an ei siam tu hi kumsom panga zet chu anlal ina hian aruka Christian ni in nundabol alo mang thin hi alo ni a ring tu dang tinen anlo in beru thin bokani Fatima chuan anlal in enkol tu te singa aruka Christian tam takan omve thu asoi boka hengmi te hi aruka tongtrai thinin lal chung kwa te chu Isua an mu nan anlo tongtrai sak thin hi alo ni a hei hi mishing te ruwa man na nilavin pathian ruwa man na ni in Fatima ithian asoya chuta Fatima hi chuan Muslim mei che thom no black abaya anti mai korfal dum seile nikap an mai khona chu Amira e ahak tira ani na anshiat chwalo nanati ani Fatima hi chuan soizelin chulai muna an security camera te chu zanlaya maktak mai anthi vet thua soi chuaka guards tepo tuitaka anmul thil thute kongkapui electric manga kal turte chu anin hon thule an tlan chiat na turkong a in hon dan te chu Amira e ashil veka chulal in Amira itana tan in nita chu azalen na kailon alo nita a kongka in hong le guard mu hilte security camera na thok theilawa thi te chuan pathian na thoro puizia atakin alantira darkar tlem te kalta a Isua thlamwana rilru reng renga soifia theilo angchia chuan boruak chu ahlim omvel vekani ber Isua hi in lo ring ve to nga yem har satna hun kher taka apui ve thei cheu in ring ve em voile khata in tan hun thalo athak tanglam thein ring ve em
a chhanchhu he zana amira in Fatima e azui chhuah hian man lai mi to le hnuai puk an lal in hnuai om chu an pan lain pathian thil ti theina chu mishing terin phak pa kalo ni ti chu a hre chhuaka thi na ngei po chuan angam lawani anlal in hnuai puk te chu aru ka in kalpo na ala shat ngai reng lo an ni a man lai ta to lungker kwak ni in mel tam taka thui an kal tlanga Fatima hian helai kong hi security tele chia lo ten kumtam anlo man ruk to in kalpo na ni thu amirai chu ashilani Fatima flashlight chuan puk bang kum sang khat chuang upa te chu a en kwala boruak chu avotin anong hle a lungle le rim danglam tak rim anama lal in le pon lang boruak ai chuan arim adanglam hle main khovel dang pahnia kalkop te po anang hialani chutia ngoi ranga an kaldun lai chuan Fatima chuan thuru ka soi chhuaka Saudi Arabia rama chuan arokin Christian na thok tam tak anom thu asoya heng ho hian Isua chu an chandam tua an poma ma se pon lama chuan an ma ni le an chung te ven himnan Muslim ang taka khosa in a then chu identify tu le driver te an ni a Fatima po hi identify tu le driver ani a a then chu sumdong le sarkar na thok te poni in an vai mai hian aruka le hnuai biak in an din chuan apo khom veka an ram chunga mun biru tak taka heng mun te hi awmani Fatima I chuan ama chau chu lalthi sen kai an chhanchhuah chhunani lo thu amirai chu ashila ani lo po chu lalfanu le lalfapa te an chhanchhuah nual thu ashilani Polian tak aroka omin Muslim atanga Christian in Letta te pui chu an na anibera lal ina nuam taka amira e akhusak lai chuan Isua ring tu te chu arokin an nuna thapin Isua nung an lo zui ti a hre chhuaka in puitonin har sana tok te chu an lo chhanchhuak thin he lo ni a tun chuma amira e an chhanchhuang bok hian hun tha an lo ngai chang thin ani Puk chu an kalzel nu chuan an chuak theita a warehouse in pakhat ro san to hi an vathenga riat khopui sir hi lo ni in truck pakhat hian a engine nung sa in alo ngak renga Fatima in unaupa ametia ako chu driver a khal tu tur chu ni a abianga mi tuiluang chungin amirai chu chibai lo bokin Krista ako unau nu ti in alo kawa a himnan alo tong try sak thu alo shil bokani Amirai chanchin chu aroka Christian Paul omte zinga chuan adar ngala chung ko tam tak chu ama puidu in anlo in hongzau hle nge ani Jordan Ramri lam anpana darkar sompariat zet antlana a meta delivery truck nunga chuan amirai chu carpet le pungratnuaya biru in check gate tin chuan amira e atilau thong theile maya man chwa ani chuan lal ina anthon kiranga achunga thilpoi zok athleng theiti a heilawani ma se wani thak takin check gate tin chu ulsam takin an paltlang zela a then chuan an ring hlel lo hle maya an motor chu en chian po an lo pe vak lo hini in ameta chuan a hnuwa ring tu te Saudi Arabia atanga tlan chhia te chu nasat taka tong try sakan ni chungthu ashila Jordan ram an lut chia chu amirai po hlim kher mai zalen na boruak chu hi pin nuama ti hle maya tui chunga tanga chuaka thocham lek leka boruak hi ang mai hian a in sha ani pok thim taka tang ni eng nuam taka a chuaka kumsom ni pariat chunga avoi khatna atan adu du asoi chwa ve theina rama aumta a ama indu thlanna siam theya me pa tu ma in anveng to lawa athu thu in aum theita ril ruha reng anun alo man thin chu atop ta a chung rila loma wanga tap chungin damna le hlimna achangta ani aman khopuya abiruk na in chu inte takte ani a Jordanian Christian no pa ti omna ni in hemi te no pa hian annun pum chu ral tlan te puina nan lo mang thina Middle East pum pui tanga Christian in Letta te po an lo pui thina ni Sister Miriam le brother Yosef atenen chuan an fanu ang main an lo loma thum no fai e tur tui nai an lo pek ba ka avoi khatnan him takin om ta ani ti ain shat na ani a
anin lian lo tak chu tlai tinin Bible zirna hmuna tan an hmang thina heti lai hian Muslim atanga Christian in litta then khatten in kum khom nan an hmang ve thin boka amirai pon ama chau chu chutianga tlan chhia ani lo ti asheveta anu nung berani po aring lo hetia ring tu tharte ton hian anun athak tanglam hle maya in soifia ahar chatlain khalila lo omin imam mihlui irakamini in ani hi Bible chiara Christian in letta aloni a leila ipo Syrian nuni in ama than tumna a alo pumpel ve hini in achungten Christiana in let anmana tha an lo tumaloni a omara chu Lebanon na sumdong house takni in arin na sia chuani chuan engkim achan pha a masevana ro ruk theilawane thu uar takin asoi ani heng ho chanchin hian amirai chu atilom hle maya an vai mai chuan Isua chu an thil makton kaltlangin an rin pha aloni a an chung traina chu maktak main chanin alo om vek he aloni a an vai mai chuan Christian na chuan an sa kholui anglo takin thatna ngil nei na te ngai damna danglam takte anei ti an shivek to a pathian nung an mani hmangai tu ne na inzom na nei chu nuaman ti hle maya amira in Bible zirtan tir chuan a unaupa Yosef at chuan Johanna le khathon a chiara lal Isua in saltang te achwa zalen dana chiara tui halte tana tui nung lui ani dante ani chu kongle thutak le nunna ani dante a chiar lai chuan amirai chuan thlamwan na sui chen lo chu achang le a aroma jel tang anga anven lai thil thleng ang chia khani in engkim mai chu a shethiam to a mangai na don chu ama pathian ompuina ni ti tepo a shethiam to ani Islam sakhwa chuan ala mangai na chu athu oi tu te tan chawani ti zirti ran ni a mase Isua mangai nei ro chu mitin tan ni in miswal ti tan po ani a aphu lo te tan po ni a he mangai na hi hlo chwa angai ve lawani Islam sakhwa chuan mishing thunei tu te kuta in peturin azirtira chung ho thu chu pathian thu anga ngai ani a mase Isua chu pathian ne na kanin somna ani ngala Islam sakhwa chuan thil chhati te chau vanram lu turin ati a mase Isua chuan chatuana nunna chu athlona mitin ta tur chanchin lomom em chu ani thu asoya athi na aman pe kani in kan felwang ani lawani kumsom ni pariat lai mai chu amirai chuan pathian thu oi tumin chungtele annam dan zomin hun amanga mase heng phuri zongsong hi Isuan aphur sak veka dikna amira in alo chwa thei rual lo chu lali Isuan crossa anuna hlanin aman apek saksi a September ni somni pani ani a amira I anti hlum tuma changa kar khatna ni in Isua chu alale chandam tu tan a Christian chanti ma a apom felveta ani amira tong try ne chu simple takni in a felfaya a thaboka aswalte puangin lal Isuan a chandama atana thi ti chu apomba ka anun puma alalatan asomani hemi nu hian ama lo phuar to thin tu a topic na zongzong chu an bawa nun zalen alo nei ta ani nithum nuwa aman khobula mun in thupa baptisma achanga ring tu tharte chu atan chungkwa angmai ani a thisena achungti ai chuan an ngei na tom zoka Yosef pan tuya anima alo chuak le chu Princess Amira I ani na anun hlui chu athi ni mai hian a shia a Saudi lalfanu lal inro pui jail ang maya shiom siya cheng chen chu Amira mi pa ngai ni in mithar alo ni ta ani lal te lalfanu van lal ram khwa le tui lo ni to in ani na chu lak sak thei ani lawa hemini a Jordan rama baptisma a chan nu hian nun tak tak chu shethiam chhota in pathian nung nen chuan in som na lo nei in ama siam tu mangai tu le thi na atanga chhanchhuah tu chu apathian alo ni ta ani hemi nuwa ataka nun bultran chhole chu Isua ring tu anga anun tak tak in tran ani in lei ho sakna te chu kalsanin van ho sakna ralve theilo te chu athlang ta zoka anuna avoi khatnan pathianin adu na mun taka ada ani ti ashathiam ve ta ani voini thleng hian khopui pakhat aming thupa apartment lian lem lo taka chengin amun ming hi
ama sahim nan thup tlat ni in a che na ina hian room pathum aneya chauka le bathroom apin dan nen International Aid Organization tan chung Lettu atanga refugee te puyin an chung alo let thina lo tlem te nei ma se jing tin chuan englal in ma in an pek theilo ril ro ho sakna nen chuan lim takin a thozia thina alal na chu sak thei ma se azalen na chu lak bo sak thei ani to lo Christian ani hnule Saudi lalfanu ani lai te khin chuan thim cha takle eng nuam tak ang vel ani a apa chuan terrorist ten an kidnap ni in angaya achung te ro chuan puitu nein atlan bo ni an ring veka chung ko dan bo chhia le sa khwa le ram dan bo chhia athiam lo chan tir ani ba ka an man le a Saudi Arabia a akir le ni vai chuan van tlang mit muwa te hlum tur ani a hei wang hian alan dan thlak fo atrul ba ka social media athlak reng reng post chi ani lawa mun pakhata re tak om chi ani bok si lo a phone chu a ro ka in biak po na encrypted channel nen thlun zomin internet chu proxy server rang a mangani atan bo nu hian a pa chuan a ming chu an chung ko minga tang a thai ri a an tan chuan mithi ani to a lal ina chuan a ming lam chhuwa khap tlat ani to ani ring tu te chuan ami rai chu an veng him tlata ani na le chen na te thup sakin an zinga chuan zalen takin a cheng to a atan na hmuna tanga chhanchhuah tu Isua chuan tu po a chhanchhuah theya lali swa chu tu tan po khoi hmuna po jela po beidona ruama po ko thein aum rengti amirai nu na tang hian a chiang em ema beidong mai lavin ama Isua chu pan mai la anin alo ngak reng chia chatuan nun na petur che in amen ole halo top le ta a atop thlenga min lo thler sak tu te chunga kan lo me